Inggih wantah asa punika parikrama utawi kegiatan sanes sampun kelaksanayang ring desa Sibang Gede. Sane mangkin titiang jagi nguningayang materi imba ngeninin inde pah-pahan ring punyanyu. Majeng ring alit-alit sarang sami durus piarseyang. Pah-pahan punyanyu. Punyanyu sampun lumrah kauningin sareng semeton sareng sami madue makudang-kudang pah-pahan sane mejanten sampun madue kewigunan sane mebuat keanggen ring kahuripan iraga sareng sami. Sane mangkin titiang jagin latarang akedek ngeninin indek pah-pahan punyanyu taler kawigunan nyane minekadi saneka pertama wenten pujer. Kawigunan pujer wantah anggen bakal entik-entikan nyuh punika ketah taler keanggen bonsai nyuh. Selantur nyane wenten papah nyuh. Papah nyuh kawigunan nyane dados anggen kerajinan minekadi klangsah, capil, taler yening sekadi aap jagat sekadi mangkin, taler lumrah keanggen ulatan dekorasi upacara pawiwahan. Selantur nyane busung. Busung wantah don nyuh ane nguda sane ketah nyane kawigunayang anggen majejaitan ngaryanang upekara yatnya ring agama Hindu. Selantur nyane danyuh. Danyuh madue kawigunan dados anggen sang, anggen nyakan ring cangkem paon, taler ketah keanggen pangiber-iber rikala ngelaksanayang caru penyepian. Selantur nyane klungah. Klungah ring agama Hindu madue kawigunan anggen sarana panglukatan pinaka jalarang nyuciang raga sane ketah kelaksanayang rikalaning purnama, otonan utawi pebayuhan miwah sane lianan. Nyuh. Nyuh wantah buah saking punyanyu sane madue kawigunan anggen makarya daksina taler dados keanggen ajeng-ajengan minekadi anggen ngurap jukut ngaryanin saur miwah sane lianan. Selantur nyane wenten kau. Kau utawi batok kelapa madue kawigunan dados anggen adeng, anggen kau anggen medaran dados taler keanggen kerajinan tangan sane pacang ngacilang jinah. Selantur nyane tombong. Tombong ring nyuh madue kawigunan dados ajeng anggen nyaga kesehatan duaning
medaging antioksidan tur presida nyehatang kulit taler rambut. Selanturnyane wenten sambuk. Sambuk maduwe kawigunan dados anggen sang, anggen pot anggrek, anggen rabuk, wenten taler sane nganggen kerajinan. Selanturnyane wenten kuwud. Kuwud wantah buah nyuh sane muda, sane dados inem, anggen ngicalang panas dalem, tur taler dados keadol, anggen es kuwud, sane tinah pacang ngasilang ginah. Inggih alit-alit makasami, wantah asa punika sane presida aturang titiang. Kirang langkung titiang nunas sinampura. Pinake wasanani atur puputang titiang antuk parama santi. Om Santi 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 Om.